Hai, bersama saya Hanan from IDP, Your Vision, Our Creation. So, kali ini kita nak bawa you guys tour bukan rumah, bukan retail, bukan F&B, tetapi dental clinic. So, kalau you guys tahu ataupun perasan, kalau pergi mana-mana klinik, sama ada kerajaan ataupun swasta, dia punya design nampak monoton, nampak really typical and boring. So, apa kita buat di dental kali ini, di Utama Dental? Kita ingin memberikan wajah yang baru, vibes yang baru, and cozy punya suasana ambience dia. Alright, so apa yang kita buat dekat dental ini, kita telah beri proposal di mana daripada typical design, typical looks, kita memberikan wajah baru, nampak luxuries, rasa cozy. First looks adalah sangat penting, first impression. So that's why lah, kalau kita tengok for example, kita start dengan ruangan entrance ni. Entrance ni memainkan peran penting sebab dia adalah bila orang masuk pintu, okay, this clinic is really different from others clinic yang typical design, shielding petak. Alright, so kat sini shielding semua kita bagi shielding baru. Takkanlah design you nak back to 20 years ago, 30 years ago. Come on, this is 2025. So kita nak berikan wajah baru dan image baru untuk bisnes kita. Bukan saja bisnes untuk mata, bila orang datang dia rasa selesa. Wow, this is cozy, lawa, I rasa macam kat rumah. So that's why lah, kalau kita perasan suasana vibe tu rasa macam rumah. Sebab apa? Kita pakai dinding pun colour-colour macam beige colour. And then kalau perasan dekat entrance ni kita pakai warm white sebab dia rasa cozy. So tak rasa stress sangat. Kalau macam colour putih tu typical lah macam office ke apa kan. So dekat entrance, lounge, main area ni semua kita pakai colour-colour warm white. Dekat belakang ni kita pakai panel marble and then kita mainkan dengan flattered, ada gold line and ada texture in between the gold. Alright, this is the logo of the clinic Utama Dental. So kita main dengan lighting and then atas je kita main dengan chandelier yang manjang supaya dia proportion lah. So tak semestinya kena pakai bulat. Kita tengok kalau ruang ni macam petak manjang, so kita propose this kind of lighting dengan ada crystal, main dengan gold. So dia ada elemen-elemen luxury sikit actually this concept for the dental. So kita main modern but ada touch of luxury. So before kita start this renovation of the dental, kita ada sit down dengan the owner, apa dia punya vision. So bila kita buat business ni, kita bukan main design je, main propose je, main buat je, tapi kita akan sit down properly. Okay, kita tanya with the owner, apa budget you yang you nak spend and willing to spend. Sebabnya when it comes to business, kita kena tahu ROI apa semua, return on investment. Okay, so klinik ni dia ada put some allocation yang nak invest for the renovation of the interior yang kita nak bagi new looks. Okay, kalau macam saya boleh tunjukkan contoh, macam this counter itself is actually dah ada, tetapi kita enhancekan sikit dengan add-on marble on top. Ini adalah yang lama lah, so kita enhancekan balik. So kita tak ada buat carcass baru ke apa, kita make use apa yang ada tetapi kita enhancekan semula. Termination antara marble ni dengan sebelah ni pun kita ada main gold lining untuk matikan dia punya termination. So tak adalah expose dia punya side panel tu kan. So this is one of the way lah macam kita nak mencantikkan sesebuah ruang lah on the termination punya part. Okay, so sekarang ni saya berada di main waiting lounge. Okay, so of course lah sambil nak tunggu queue for jumpa dentist ke apa, here's the waiting lounge. Okay, so apa yang saya nak ceritakan about this waiting lounge? Okay, actually kalau you guys perasan, dekat tengah-tengah ni adalah beam tau. And then antara beam dengan shielding lama, dia punya position tu quite tinggi. So instead of kita nak tutup beam tu, kita which is kita buat flat, kita tak nak ruangan tu shielding daripada tinggi, kita jadi rendah. That's why beam ni still ada, tapi kita tak nampak dia pelik. I buat curve on the left and the right side untuk memberikan a new character. At the same time, kita dapat maintain the shielding height yang tinggi. And then kalau kita perasan kat belakang saya ni, instead of wall kosong, kita ada buat satu paneling. Kita ada buat tengah ni ada satu panel, ada lining and then plain on the left and the right side, and then kita main dengan gold lining and kita main dengan lighting. Sebab apa? Kalau dinding kosong saja and then kita buat panel without lighting, sangatlah rugi. So bila main dengan lighting ni pun dia dapat enhancekan ruang tu juga. And also kenapa I put gold, because owner ada nak touch of luxury. So that's why I main sikit dengan gold. Tak nak main terlalu banyak sebab bila terlalu banyak rasa macam rumah pula. So kita ada nak mainkan juga, that's why kita ada main gold lining kiri dan kanan, and also dengan lighting. So bila kita duduk sini bergambar sambil tunggu, dia boleh jadi part of OOTD punya background.
nak nampak orang kata ada nature look sikit, that's why kadang-kadang tak payah pakai pokok betul pun, pakai artificial plant pun dah okey. Dia menaikkan orang kata ada greenery punya looks kan. Carpet pun selalu I mention kalau pakai carpet, make sure kaki depan sofa tu kan, kaki depan sofa tu carpet dapat cover kaki depan dia. So colour sama juga, colour I pakai same coat untuk the whole wall on this what we call clinic dental lah. Okay, so here's for the waiting lounge. Okay, walaupun ianya hanyalah sebuah walkway, sebuah ruang yang kosong, ruang ini kita telah enhancekan macam contoh dari segi shielding. Kalau kita nampak dulunya design petak-petak, kita buat flat plastic shielding and kita main dengan eyeball dan juga recess light. Ni jarang orang pakai, recess light ni kita pakai. So apa kelebihan recess light ni? Kalau macam contoh you nak tukar lampu ke apa, senang, it's a magnetic. So bolehlah nak tukar lampu jenis yang boleh adjustable ke, fixed ke. And also instead of it's been redundant punya space, boleh letak 2 seater untuk part of ruangan menunggu juga. Nak buat ID ni janganlah tengok main entrance je, ruang utama. Toilet pun penting. Sebab apa? Kalau dapat orang macam saya pergi mana je cek toilet, dah luar-luar cantik, sekali toilet out. So kenapa kat sini kita make sure toilet cantik? Kita ada main 2 tone marble, grey and also white, full height with lighting. So bila datang tu nampak wow, macam hotel. You guys rasa berapa lama IDP siapkan projek ni? You guys mesti tak percaya IDP berjaya siapkan dalam masa 7 hari saja. Tapi saya sendiri pun sebenarnya tak percaya. Tetapi Alhamdulillah kita berjaya siapkan dalam masa 7 hari sahaja. Okay guys, hopefully you guys suka dengan our tour kali ini. And kepada business owner di luar sana, it's time untuk berikan wajah baru kepada bisnes anda. Psst, nak sales tinggi, kenalah spend sikit untuk interior.